салом мерасонам ба бинандагони азизи радио Зудӣ ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо моро дар экранҳояшон тамошо доранд. Шалои Гулхоҷа ҳастам, чун ҳамеша дар ҳамин вақт дар суҳбати рӯбарӯ бо шумо азизон ва бо сархати хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон. Ҳоло соат дар Прага расода ҳаст, дар Душанбе 2 ва дар Москав, пойтахти Русия, ки муҳоҷирони зиёди тоҷик, яъне шумо азизон дар он ҷо қарор доред, соат 12. ва ҳамаи шуморо ман бори дигар даъват мекунам ки барномаи хабарии радио Озодиро ҳам фаромӯш накунед тамошояшро, ки баъд аз 3 соат дигар пахш мешавад ва шумо мепурсед ки соати чанд. Соати 1 бо вақти Прага ва соати 3 бо вақти Русия шумо метавонед барномаи моро тариқи пахши мустақим дар Озодӣ видео канали мустақими радио Озодӣ дар YouTube тамошо кунед. Хуб, акнун рӯ меорам ба сархати хабарҳо. Ман аз ҳуқуқи тоҷикон дар Думаи давлатӣ ҳимоя хоҳам кард. Жириновский мавқеашро дар нисбати тоҷикон тағйир дод ва ё ин баёнияи навбатӣ барои дилҷӯӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳ аст. Ин сиёсатмадоре ки аксаран бо мавқеъгириҳои тундаш маъруф аст ва борҳо дар бораи муҳоҷирони тоҷик бадгӯӣ кардааст, то ҳадде ки парлумони Тоҷикистон соли 2013 алайҳи гуфтаҳои Владимир Жириновский эътирознома ҳам қабул карда буд. Аммо бо омадан ба Тоҷикистон зоҳиран дидгоҳи ин сиёсатмадор ба қавле 180 дараҷа тағйир кард. Баъди мулоқот бо ҳайати парлумони Тоҷикистон дар Душанбе, Владимир Жириновский, раҳбари ҳизби Либерал-демократии Русия, имрӯз ба назди хабарнигорон баромад ва ба суолҳои онҳо посух дод. Ва ӯ ҳатто гуфт ки ба Думаи давлатии Русия барои осон кардани равои муҳоҷирони тоҷик ва буду боши онҳо дар қаламравии Русия пешниҳодҳои худро ироа хоҳад кард. Пешниҳодоти Жириновский аз чӣ иборат аст? Дар барномаи хабарӣ аз забони худи ӯ барои шумо бинандагони азиз пешниҳод мекунем. Аз ин хотир бехабар намонед. Чаро дар Тоҷикистон барои тамфурӯшӣ фақат занҳоро ҷазо медиҳанд? Ин суоле буд ки намояндагони Кумитаи Созмони Милали Муттаҳид дар Женева бо он ба мақомдорони тоҷик муроҷиат карданд. Дар Тоҷикистон барои машғул шудан ба тамфурӯшӣ ҷазои маъмурӣ таъин шудааст ва бар асоси банди 130 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ зан ва ё духтаронро метавонанд аз 500 то 2000 сомонӣ ҷарима кунанд. Ва агар духтареро дар муддати 1 сол бори дигар барои ин кор дастгир кунанд, ҳақ доранд ӯро ба 10 то 15 рӯз ҳабси маъмурӣ намоянд. Қонунҳои Тоҷикистон ҳар гуна табъиз ба зидди занро манъ мекунад, аммо ҷазоро барои тамфурӯшӣ фақат барои занон пешбинӣ кардааст. Рӯзи гузашта дар Женева мақомдорони тоҷик дар бораи он ки дар 5 соли охир барои аз байн бурдани зӯроварӣ ва табъиз нисбати занон чӣ корҳоеро анҷом доданд ҳисобот доданд. Ва дар барномаи имрӯз муфассал ба мавзӯи матраҳ шудани масъалаи тамфурӯшии занон ва муҷозоти онҳо дар Тоҷикистон суҳбат мекунем ва ҳам хоҳем дид ки мақомдорони тоҷик дар ин бора аз минбари баланди Созмони Милали Муттаҳид дар Женева чӣ гуфтанд. Аввал хафакуш ва баъдан пора-пора карданд. Дӯстони Истанбул рӯзи чоршанбе 31 октябр ба таври расмӣ чӣ гуна қатл шудани Ҷамол Хошуқҷиро дар дохили консулгарии Арабистони Саудия эълон кард. Қатли Ҷамол Хошуқҷӣ ки рӯзи 2 октябр рух дод ба буҳрони байналмилалӣ барои Арабистони Саудӣ табдил шуд. Риёз муттаҳам аст ки қасд дорад то ҳақиқатҳо дар бораи ин парвандаро рӯпӯш кунад. Арабистони Саудӣ гуфтааст ки ин амалиёт кори афроди худсар буд ва мақомҳои ин кишвар ба вижа Муҳаммад бин Салмон вали аҳди ин кишвар нақше дар он надоштанд. дӯстони Хошуқҷӣ ва шуморе аз аъзои Конгресси Амрико ва бисёре аз таҳлилгарон дар расонаҳо тарроҳи ин қатлро маҳз валиҳад Муҳаммад бин Салмон мегӯянд. Арабистони Саудӣ то 2 ҳафта пеш нисбат ба сарнавишти Хошуқҷӣ ибрози бехабарӣ мекард. Сипас ривояти худро тағйир дод ва гуфт ки вай дар як даргирӣ бо муш дар дохили консулгарӣ кушта шудааст ва баъди ин гуфт ки қатли вай бар асоси барномарезии қаблӣ будааст. Мақомҳои Арабистони Саудӣ то ҳанӯз нагуфтанд ки бо ҷасади Хошуқҷӣ чӣ карданд ва он дар куҷо аст. Акнун бо костюму галстук ҳайкал метарошанд. Дар поёни моҳи сентябри имсол Вазорати корҳои дохилӣ бо нашри як матлаб дар сомонаи расмияш гуфта буд, рейди кормандони милиса дар коллеҷи расомӣ нишон дод ки якчанд омӯзгору донишҷӯ бо либоси ғайри тавсиявӣ ба дарсҳо ҳозир шуда буданд. Дар пай Вазорати фарҳанги Тоҷикистон гуфтанд, донишҷӯёни ин коллеҷ аз рӯи хусусияти таълимии соҳа вобаста ба касбу ихтисосашон дар дарсҳои амалӣ метавонанд бо либоси корӣ ҳозир шаванд.
ولی با این وجود اکنون آموزگاران و معلمین به قول با کاستوم و گالستوک بالای و رنگ کار میکنند. میخواهید ببینید که از کنار این چگونه مینماید؟ پس بعد کمتر از 3 ساعت دیگر برنامه ما را تماشا کنید. و همچنین در برنامه امروز درباره نفری برای شما نقل میکنیم که آرزو دارد بازی جام جهانی را داوری کند. گپ سر گلمراد سعدالله، داور 27 ساله فیفا از تاجیکستان میرود که از همه مرحله سنجش‌ها با موفقیت گذشت و به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2019 داخل شد. با گفته این داور تاجیک، او برای به هیئت داوران ممتاز آیفک وارد شدن 4 مرحله سنجشی را پشت سر کرده است و کارشناسان فوتبال در تاجیکستان از این داوری جوان امیدهای زیاد دارند. خب بینندگان عزیز، بعد از 3 ساعت دیگر ما را همراهی کنید و تفصیل این خبر و دیگر گزارش را ما پیشنهاد شما خواهیم کرد. و در اینجا من میخواهم با توجه آنهایی که در رفت پخش مستقیم نوید بامدادی به من سوال ارسال کردند درباره تقدیر امیده 9 ساله از من پرسیدن، من برای شما بازم در این باره معلومات میدهم. امیده که به قول قربانی 2 مادر شده است، یکی بیولوژی و دومی زنی که او را به وای رسانده است. بعد آنکه امیده هفته گذشته نخواست در نزد عائله بیولوژیش برگردد، فعلا در نزد مادر خواندش است و دستگاه پرزیدنت تاجیکستان با یک نامه از دادگاه عالی خواسته است شکایت مادرخواند امیده مقصود و را بازبینی کند. و ما نیز بینندگان عزیز این موضوع را پیگیری داریم و بعداً برای شما خواهیم گفت که حکم نوبتی دادگاه چی می شود و بالاخره امیده خردسال با کی میماند، با مادرخواندش و یا اینکه با مادری که او را به دنیا آورده است. خوب، باز چندی از سوالهای شما مربوط به اوفی احتمالی مهاجران کاری تاجیک در روسیه بود و من بار دیگر به شما ازان میگم که هر وقتی که این اوف یا اینکه امنیست اعلان شد ما حتما شما رو در جریان خواهیم گذاشت. و فراموش نکنید که ما امروز نیز درباره مهاجران صحبت خواهیم کرد. از این خاطر در 3 ساعت دیگر در برنامه خبری ما رو همراهی کنید در آزادی ویدیو، کانال رادیو آزادی در یوتیوب، در www.azadi.org وبسایت رادیو آزادی و همین گونه در صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی. باقی تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.